дарбораи маош, дарбораи кор, дарбораи виза, дарбораи апел, яъне меҳмонхонае ки арзон бошад, барои Туркия омадан чӣ даркорае? Донишҷӯ будантон шуморо хела шанс медиҳад дар университетҳои маъшҳури ҷумҳурии Туркия. шумо метавонед ки мехостагии ихтисостона мисол интихоб кунед ва омада дар инҷо таҳсил кунед. Дӯстони азиз, салом алейкум, бо шумо ҳастам Али Акбар дар канали Амнаво. имрӯз мо дар ҷумҳурии Туркия қарор дорем ва хостам ки ба хоҳиши бисёри шумо наворҳо аз ҷумҳурии Туркия кунам ва челе ки медонед, яъне акнун подписчик чӣ қадар ки зиёд шид, яъне обуначиҳо чӣ қадар, мухлисҳо чӣ қадар ки зиёд шид, ҳамон қадар бояд инсон пеш равад ва барои онҳо як маводи хуб бидиҳад. Ва хостам ки як консепт гирам, яъне як лоиҳае гирам ки барои шумо писанд биёяд. Хостем ки шаҳру ноҳияҳои тамоми ҷумҳурии Туркияро гашта ва шумо бисёриётон мақсад имкон надорем ки ба иҷа биёед ё ин ки вақт надорем ва ман хостам тариқи видео ба шумо пешкаш кунам. Вале гуфта намонад ки забони туркиро медонам ва дар Туркия хондагиам, университет дар Туркия хондагиам ва мумкин ки наворҳое кунам ки шумо дар ҷолиб боша ва фикр мекунам ки ҳамаша якта ба якта метавонем ки шумода фаҳмонем. Сар мекунем барои Туркия омадан чӣ даркорае, яъне ки виза даркорае, чанд қад метавонем бестем, бе виза метавонем бестем, мисол ҳамин сура ҳамаша мефаҳмонем. Яъне ки ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷумҳурии Туркия раводид, яъне виза то муҳлати 90 рӯзае, 30-60-90, яъне ки шумо метавонед 3 моҳ дар ҷумҳурии Туркия бе виза сайру гашт кунед. Ва баъди вай чӣ кор кардан дар кор ки ман дар ҷумҳурии Туркия кор кунам мегӯем бисёриётон. Бале, дар ҷумҳурии Туркия донишҷӯ будантон шуморо хела шанс медиҳад. Барои иқомат шумо донишҷӯ шудантон хела шумода кӯмак мекунад. Ба ҳамин хотир кадоме ки донишҷӯ бошед, яъне ба нияти хондан биёед дар университетҳои маъшҳури ҷумҳурии Туркия, шумо метавонед ки мехостагии ихтисостона мисол интихоб кунед ва омада дар инҷо таҳсил кунед ва дар баробари таҳсил метавонед ки шумо кор кунед. Албатта ки бисёриҳо студентанд, вақти намеёбад ки мисол кор кунад ва ин корро ба тобистониҳо мисол мемонанд, яъне тобистониҳо 3 моҳ каникул мешавад, метавонад ки 3 моҳ рафта дар ягон ҷо пешхизматӣ кунад ё ин ки табаққоса мешаванд мисол дар меҳмонхонаҳо барои тӯй мисол корҳое ҳастае дар онҷо, шумо метавонед ки дар онҷо кор кунед. Ва албатта ки барои ороиши ҳамон маърака мисол шумо метавонед ки дар онҷо кор кунед, рӯзона мақсад сумтона метиҳанд. ва ғайр аз ин чӣ мешавад дӯстон, барои иқомат гап задастем, яъне ки студент бошем шанстон зиёдтае барои иқомат гирифтан ва туристически бигем мисол ҳастае бо қонун қоидаҳои худша дорад. ва агар шумо хоҳем ки мисол ҳаминҷа кор кунем, мисол ягон чӣ даромад кунем, мисол зиндагиро пеш барем, хелида мисол кам шумо сум кор мекунем, ба хотире ки маоши миёна, яъне ки ҳамае ки мисол дар маркетҳо кор мекунем ё ин ки дар куҷо бигӯм ресторанҳо куҷое ки бошад, шумо маоши миёнатон 2324 лира ба шаҳрвандои худшае. яъне ки ба тоҷикӣ ҳозир ман инҷа гаврондагиам, ҳозир ба шумо тоҷикиша ба русиша мегӯмтон. мақсад дигар ки инҷа маоши калон нест, баъзан ширкатҳо да мешаванд, лекин хеле гӯи пастяни хеле ҷо нестае дӯстони азиз. ба доллар мегирем, $388 мешавад, яъне маоши яноҳаи миёнаи дар Туркия будагӣ. ба русӣ бигирем 24000 русӣ мешавад, ба тоҷикӣ бигирем 10324 сомон мешавад. ва албатта ки инҳо маоши миёна барои шаҳрвандои худшонанд. ва барои хориҷиён ҳам ҳастае маконҳои хуб ҳастае ки мисол маоши хуб мегиранд, лекин боз ҳастае мисол ҷойҳое ки даромади хуб дорад. мисол дар шаҳри Анталия мисол нафарони туристҳо ки зиёдаи Россия меянд, дар он ҷо бо маоши хубтар ва даромади хуб доранд ва бисёриҳо мераванд онҷода мисол кору фаъолият мекунанд. хайнам хеле гапҳо барои иқомат. барои иқомат ҳамин қадр гуфтанем, хай мисол донишҷӯ бошем, мисол тахминан чанд қа мешавад, $150 мешавад, як солаш ҳамин хел мешавад. ин тахминан аниқ нест.
و دیگرش که باشد برای ویزا گرفتن شما چیکار میکنین؟ ویزا 3 ماه بیاین، مقصد 1 ماه بیاین بگردین، بس کافیه یعنی. و دیگر اینش که شما اگر برای کار بگین، مثال کار هست، نمیگیم نیست، کار هست لیکن کاریابی و کارگیری خیلی قینه. اول بسیاری میگه که ما مثال در چند خبرتن کار میکنم، خیلی نمیشه برادر اینجا خورد خوراک است، جای خواه است، تو خیلی جات معلوم نباشه این با 300 دلار که میگیری مثال شاید 2 هفته 3 هفته زندگی کنی. اگر خونه نداشته باشی و کوارتیر نداشته باشی مثال قینه. و همین خاطر بسیاری ها میگه که مسکو خوبه یا که ترکیه. من مسکو در کار که نیستم، ندیدم مسکو را، رفتگی هم نیستم و معاش گفتیم مثال 24,000 یوروسی گفتیم، 29 27 29,000 گفتیم مثال هر قدر معاش میتونم. اینترنت ما که مثال به کار نمیمونه، بسیار مینویسن زنده باشن، لیکن بسیاریش جواب دادن نمیتونیم. این بچه خالم بود، یک چیز پرستن بود، فتون زبس کردیستم و دوام میتونیم خیلی با معاش که مثال نگیری بگوی که مثال سوم جمع کنم برم مثال خیلی نمیشه، برای که تو جای خوب نیایی. مثال یک خیلی میگن که توجیکم ما 5,000 6,000 لیره مثال معاش میگیرم، میگم باشم خیلی جیان جای کم اصلا من بیام کار کنم. شاید باشن لیکن من راست گپ تو همین خواهد ندیدم. بسیاری مینویسن که کما میخوام که اکتیور شوم در ترکیه بخونم، در خیلی ملادیس آفرین بگیم، لیکن باوقا گفتن گپ کار بود نمیشه، باید آدم حرکت کنه. اینجا همه اگزامینه میبروی همه اگزامینه بوار میکنه، یعنی آدمی که کمتر کلاش کار کنه مقصد اجاره انتخاب میکنه نباشه مثال خیلی قینه. نفرانی که مثال با جمهوری ترکیه با دانشگاه میان خیلی عذاب میکشن لیکن سواد میگیرن، یعنی بخشون یک چیزا میگیرن. من خاطر اکتیور شدن این شدن اون شدن مقصد اگزامین ها هست. هم گوگل در مثال نویسه من یک شماره جواب دادن نمیتونم بخشیش. این هم خیلی از در جمهوری ترکیه قرار داریم. خدا خواهد ویدیوهای پیش در کانال ما میتونین که تماشا کنین، البته که دستگیری کنین که با قدری همون نوارایی که ما میکنیم مثال برسین، یا لایک یا اون کسی شما را کم نمیکنه یا پدلیچه یا اون چیز شما را کم نمیکنه. و در ایموی شما بسیار که من در دبرت کردیم میبینم صوف همسه عاشقی و این خیلی ویدیو در ستوریس هاشون میمونن. من میگم که اینو ستوریس مثلا ویدیوی من همونه که یک شهر یک چشمت بوک شده شاید یک ترکیه را تماشا کنی خوبتر نیست و البته که اختیار در دست شما، لیکن دستگیری کنیم با من خرسندتر میشم. زنده باشین. این هم خیلی گپا بود. باشه یکون سوال اویدی ترکیه مثال معاش گفتیم. بعدم باز گفتنی هستم که درباره نصیب باشه پایافزال دخواهد پایافزالای از جمهوری ترکیه استحصال می شود و با تاجیکستان روان میکنیم و شما که از مسکو مثال ما سفارش میتین یعنی زکس میکنیم، ما با تاجیکستان روان میکنیم، از تاجیکستان همون کس میگیرد و البته که دستافک هم میکنیم. خدا خواهد نوار برای پای افزال می شود و برای لباسه مثال کرده و بروک کراسوفکی توفلی برای مخصوصا برای دامودا کسون بروکای بهترین است روان میکنیم با تاجیکستان و طولی 2 هفته کم 3 هفته در تاجیکستان میشه براتون. خدا خواهد همین کار با نزدیکی شروع میکنیم و البته که رکلامش هم در کانال میگذاریم. یا میگیم که ما در مثال 2 تا در کار میگیریم رزمین 41 42 یا 41 43 مثال همین در رزمین میگه که اکما در انتخاب که ما میرم میگیرم ما پولش تو در روی میکنم تو بگی تاجیکستان روی که ما مثال هر روز هم بگیم که یه هفته در یک کس دو کس مثال میرم میام مسکو میگیره بفراد با مسکو روی میکنم بفراد مثال میوی در تاجیکستان میپوشی یا که با یکون اکتا مثال $2 میخرید چه خرسان میشه مثال. لیکن کج نیه یکون کمبودی ندارد نرخ نباشه با صحبت میکنیم رقمای ما در روی اکران میبروید. حتما با ما در تماس باشید، زنده و سلامت باشید. درباره پایافزال با ویدیو میشد حتی دو درمون روزای نزدیک در
فکر میکنم که یک ویدیوی فایده‌ناک شد، یک ویدیوی معلومات برای شما دادم و البته که روزهای آینده نوارها از جمهوری ترکیه شهر موزه‌های ترکیه را میگردیم، خراکه و گشتن اتل مهمانخانه و همشه برای شما میفهمونیم. زنده باشین، ویدیوی آینده با نوارها رو میبینین. تا ویدیوی آینده خداوند نگهبانتون باشه، لیکن ویدیو را پندید سکنین که دیگران ببینه، باقی در پناه خداوند باشید، همیشه در خدمتتونیم. زنده باشین. کانالی ما در سامانه یوتیوب همنوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش.